Čeprav ima mlada plesalka polne roke dela in je hollywoodsko življenje zlezlo pod kožo, se Nika rada vrača domov. Prav tu, v domači plesni šoli, so se zanjo začele sanje, ki so v zadnjih letih postale resničnost. Ampak vsakič, ko grem nekam oziroma pridem od nekje, me to napolni z energijo in vem, da me vedno spomni, da vem, da sem z razlogom na tem planetu, da širim znanje in da inspiriram druge in spreminjam življenje. Tokrat je Nika s seboj pripeljala tudi plesalca Kamila, s katerim imata na YouTube kanalu večmilijonske oglede. Smo se spoznali v Nemčiji in smo zelo spoštovali en drugega, že takrat je bilo to spoštovanje med nama. Pa, ko smo se samo še bolj spoznala, začela koreografirati, samo zato, ker pač sva to začutila, da ima nekaj narediti skupaj, ne za druge, za naju. Sva slučajno posnela in slučajno so bili to hiti na YouTubeu, ne? Sicer pa ima Kamilo posebne privilegije. Prav on je tisti, ki ji vsako noč greje posteljo. Yeah, we always sleep together. We always sleep together. Always. Like, since we met, we always sleep in the same bed. I told She said, okay, I know the title of the interview. No. They are sleeping together. Million hits. Yeah, no, it's really like brother and sister. And we sleep together in the same bed. Yes, Every night. every single night. Simpatična svetlolaska nas je presenetila še z enim priznanjem. Če ne bi bila profesionalna plesalka, bi postala nekaj povsem drugega. Jaz bom povedala, ker mi je vseeno, kaj si drugi mislijo, ampak jaz bi bila, zdaj bi mami zraven, svetličarka bi ful bila. A če se vrnemo k plesu, talentirana Nika še zdaleč ni rekla zadnje besede. Postavila si je nove, še višje cilje. Postati želi motivatorka in učiteljica plesa po vsem svetu. In sledim svojemu srcu in sledim pozitivnim zadevam in pozitivnim ljudem in mislim, da to je bistvo življenja.